Noken Massa Sport Mektebi 28'i четверг. Мынакей, ең кичинекей балабыз. Сонағай машықтырып өтіп атат. Күн ысып кетіп атат, ошаға ерте баштап атабыз. Дайыма спорт менен машық кыла. Балдарды спортқа бериш керек. Дайыма. Бала спорт менен өсүп өнүгүш керек. Кара кандай бактылуу балдар. Тренировка кылып атат. Азыр канча силердин ушул теңди балдарыңар компьютерди кучактап алып жатат. Башка дүйнөгө кетип калган. Күрөштө андай жок бул жерде. Жок дегенде 2 саат компьютер ойнобойт. Спорт.